салом тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи навбати Донояк бо иштироки доноякони тадбиргирандагони кӯдакистони рақами 117 ноҳияи Фирдавсӣ ва бинандагони азиз бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бо тайёрии ҷиддӣ ба барнома омаданд ва ҳар яке онҳо мехоҳад ҳунару маҳорати худро ба шумо нишон диҳад. Пас биёед аввал бо онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. ҳабибулло 6 сол дорад. писараки фаъол, хушмуомила ва кунҷкоб аст. расмкашии сурудхонӣ ва гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. Вай мехоҳад дар оянда омӯзгор шавад. омина духтараки орому ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи бурӯ дорад. Вай аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳ ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. озод писараки бо одобу ширин сухан аст. бо шавқи зиёд афсона гӯш мекунад. саволҳои ҷолиб медиҳад ва ҳамеша мехоҳад чизи наверо аз бар кунад. озод орзу дорад дар оянда тарҷумон шавад. марьям донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро аз бар кардаасту дар гурӯҳ духтараки фаъол мебошад. кӯдаки кунҷкобу фаъол буда гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам ва албатта касе ки ҷавоби саволро медонад аввалиншуда даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? Бале. хуб бачаҳо, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст. ду кӯдак дутоги себ доштанд, гурӯз намонданд ва яктоги себро хӯрданд. чанд дона себ боқӣ мемонад? Қайин ки ҷавоб медиҳад? марҳамат ҳабибулло. Ҳамагӣ 2 дона себ боқӣ мемонад. ҳабибулло, шумо гуфтед ки ду кӯдак дутоги себ доштанд. ҳамин хел? яъне ҳамагӣ онҳо чанд ду себ доштанд? 4 то себ доштанд. хуб, баъд яктоги себашонро мехӯранд. яъне як кӯдак яктоашро мехӯрад, як кӯдак яктоашро мехӯрад. аз адади 4 мо кадом ададро кам мекунем? 2 то. 2ро. хуб, яъне дар охир чанд дона себ боқӣ мемонад? 2 то. 2 то. офарин ҳабибулло, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. хуб, мегузорем ба саволи дигар. бодиққат бошед. дар хона 4 гурба буд. ба назди онҳо боз як гурбаи дигар омад. ҳамагӣ дар хона чанд гурба шуд? Қайин ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Омина. Ҳамагӣ 5 дона гурба мешавад. Омина, шумо гуфтед ки аз куҷо фаҳмидед ки ҳамагӣ дар хона 5 дона гурба шуд? дар аввал 4 та буд ку? Бароки якта дига омад. баъд ҳамаи онҳоро ҷамъ кардед, адади чанд ҳосил шуд? 5 то. 5 то. офарин Омина, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. дар сабади якум 3 дона анор ва 2 дона себ буд. дар сабади дуюм 4 дона нон. ҳамагӣ дар ду сабад чанд дона мева буд? Қайин ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Марьям. Ҳамагӣ 5 то мева буд. хуб Марьям, шумо гуфтед ки дар сабади дуюм 4 то нон буд. чаро шумо нонҳоро ҳисоб накардед? Барои он ки нон мева нест. яъне дар сабади якум кадом меваҳо буданд? 3 дона анор ва 2 дона себ. баъд ҳамаи онҳоро ҷамъ кардед, чанд то мева шуд? 5 то. 5 то. офарин Марьям, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. хуб бачаҳо, саволи 4 шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. доира аз чуркунҷа бо чӣ фарқ мекунад? марҳамат Озод. Доира кунҷ надорад. кунҷа бошад 4 та кунҷ дорад. шумо гуфтед ки ба ҳамин доира кадом ашёҳо монанд аст? Бо доира офтоб монанд аст. Бо чуркунҷа бошад хонача монанд аст. офарин Озод, ҷавоби шумо камилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба анҷом расид. биёед хоҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб мекунем ва мегузорем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол шавад. дар натиҷа дар шарти аввали барнома ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. моро дар пеш 2 шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. савол чунин аст. дар филми тасвирӣ Том ва Ҷерри кадом ҳайвон буданду бо ҳам дӯст буданд ё душман? Қайин ки ҷавоб медиҳад? марҳамат ҳабибулло. Том гурба буд, Ҷерри муш буд. Том ва Ҷерри дӯст буданд ё душман? Том ва Ҷерри душман буданд. ҳабибулло, шумо гуфтед ки ҳамин филми тасвирро тамошо кардаед? Бале. ба шумо писанд омад? Бале.
آفرین حبیب‌الله، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: در فیلم تصویری لونتیک مادر کلون لونتیک چی نام داشت؟ مرحمت آمینا. نامی بیبی لونتیک بابا کاپا بود. آمینا شما گفتید که همین لونتیک از کجا آمده بود به زمین؟ از ما آمده بود. آفرین آمینا، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها میگذاریم به سوال دیگر. باید دقت باشید. سوال چنین است. سوال سوم شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در افسانه کلچچه با کدام حیوان ها وا میخورد و در آخر کی وی را میخورد؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت مریم. کلچچه در راه خرگوش رو میبیند. خرگوش رو میبیند. خب مریم شما گفتید که بغیر از خرگوش باز کلچچه کدام حیوان رو میبیند؟ گرد و خرسو. بعد در آخر کدامی از همین حیوان های نامبر کرده شما کلچچه رو میخورد؟ در آخر روباه کلچچه رو میخورد. آفرین مریم، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها میگذاریم به سوال چهارم شرط دومی برنامه. سوال چنین است که برای ما و بینندگان تلویزیونی باریستان شعر قرائت کردن میخواهد. بیایید از حبیب‌الله آغاز میکنیم. مرحمت حبیب‌الله. دو موشکی گرسنه آب و دانه میکفتم، ناگاه از اون جهانه کتابچه را یافتم. این کتاب افسانه بیا با هم بخوانیم، آخر چقل بخوانیم الف با را ندانه. کتاب براموشانه کشاله کرده برده، با چنگک و کردی دست آره پاکیزه خورده. آفرین حبیب‌الله. مرحمت آمینا. ملچه بیبی خانه رفت، ملچه بیبی شال گفت، موزچه لاک دخت، گردچه و داغ دخت. سانی دوید در به در، گربه توی شبر. مهمانکان آمدن، خورد و کلان آمدن. کلچه جا مرحمت، آش پلاو مرحمت. ملچه بیبی توی جگت، دلبک چوچگت. پرنده ها بیاین پیش تیریزه ما، منتظری شماین ناهای ریزه ما. کبوترها بشینین دانه ها را بچینین، اکنون این مرغان سرن مهمانای دلیرن. آفرین مریم. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرط دومی برنامه نیز به انجام رسید. بیایید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به شرط سومی برنامه. سوال‌های شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بودند. در این شرط نیز اشتراکچیان خیلی فعال بودند و پیش‌دستی را از دست دادن نمی‌خواستند. در نتیجه در شرط دومی برنامه حبیب‌الله، آمینه و مریم دو خالی را صاحب شدند. با ما بمانید و نتیجه شرط سوم را یکجا تماشا می‌کنیم. بچه‌ها یادآور می‌شوم که سوال‌های شرط سومی برنامه دایر به عالم نباتات و حیوانات و افسانه‌ها ترتیب داده شده است. پس با دقت باشید. سوال اول رو می‌خوانم. سوال چنین است: آب برای چی لازم است؟ کن که جواب می‌دهد. مرحمت آمینا. آب برای نوشیدن، شستشو کردن. خب آمینا، این چنین آب برای زنده ماندن عالم نباتات و حیوانات کمک می‌رساند. همین خیر؟ بله. آفرین آمینا، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. برای انکشاف یافتن رستنی‌ها چه ها لازمند؟ کن که جواب می‌دهد. مرحمت حبیب‌الله. برای رستنی آب، آفتاب، زمین لازمه. آفرین حبیب‌الله، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. سوال چنین است: اگر درختان نباشند با محیط اطراف چه می‌شود؟ کن که جواب می‌دهد. مرحمت مریم. هوا افلاس میشد و زندگی دشوار میشد. خب مریم شما میگفتید که این چنین درختان به ما چی میدهند بغیر از آنه که هوا را تازه میکنند، میوه میدهند؟ باز چیکار میکنند؟ درختان به ما سایگی میدهند. آفرین مریم، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها سوال چهارم شرط سومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: آفتاب به زمین چی فایده میآورد؟ مرحمت آمینا. آفتاب به ما گرمی میدهد، برستنی کمک میرساند، رسانی میدهد، به گردش آب کمک میرساند. اگر آفتاب نباشد رستنی کلان نمیشود، اوج نمیگیرند. آفرین آمینا، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همینجا سوال‌های شرط سومی برنامه نیز به انجام رسید. بیایید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در جمع حساب میکنیم و غالب را معین میکنیم.
дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пештдастиро аз даст додан намехост. чунин шарти охирини барнома аст кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд. дар натиҷа Ҳабибулло ва Марьям як холи, Омина бошад 2 холро соҳиб шуд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома Озод 1 хол, Ҳабибулло 3, Марьям 4 ва Омина бошад 5 холро соҳиб шуд. яъне аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Омина мебошад. Омина, ғолибият муборак. бале бинандагони азиз, тавре ки шумо пай бурдед, Омина тавонистанд ғолиби барномаи имрӯзаи мо шаванд. пас биёед ба хотири Омина қафсак мезанем. офарин Омина, ғолибият муборак бошад. раҳмат. шумо ба ҳамсолонатон ва бинандагони телевизиони Баҳористон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман хеле хурсандам ки ғолиб омадам. ба ҳамсолонам мегӯям ки ба гапи мӯяма гӯш кунам ба бохша равам. баъд мисли ман донояк мешавам. офарин Омина, бачаҳо шумо инро афтода нашавед. мо шуморо дар дигар барномаҳои телевизиони Баҳористон интизорем. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии Донояк ба анҷом мерасад. ёдора мешавем ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доштанд тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 117 ноҳияи Фирдавсӣ. шумо низ бинандагони азиз бештар хонед, бештар омӯзед ва донояк шавед. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.